Anya laki din! Agyaman na ka. Adayo dito'y ayan mi, ngam ka gumaamlat tati may borsyo. Ha? No yung pakaamom ko makanyak nga umay ka ita, nagluto ako maiti pangal daw. Saan na, Ellen? Adamot imat ko asidaan parakin ka. Oh, atoy. Naluto na itan. Anya? Ay na, nagbanglumat tanda ito'y abulalo borsyo. Kasla da ito'y tibulalo anay dumdum, may ti panagangot ko. Parakan ka na ita. Sapay lang ko mata magustom ti panaglutok. Simple lang nga panagluto na ita. Saan ko pa'y laang anaramanan nga magusto akong tibang luna. Kasla mabisinak paikit din na nakaangot. Agyaman ak no kasta. Siyak tirumbang nga agyaman kan ka, Borsyo. Agyaman na ka talaga, ah. Sikalhang ti lalaki anang isang pat kanyak iti si Daan. Apay, sino ti bisitam itay anak ko? Ah, ay kwa, ni Borsyo dayjay tatang. Bursyo! Iso ka di dayjay. Di agdadadon ken ka anagalas ti apelyedo na. Ha? Kanyang aminan tay buwanagan na. Borsyo kinkinod tatang. Ay na! Por Diyos, por Santo, pakanawam! Pakawanem! Tapno ibagakin ka ah. Diyak kaya't dayjay nga agbalin ang manugang no bilang lang. Ipakpakaon na akon. Tatang, anya ka di day tanga ibagbagayo. Ay, basta! Diyak kaya't dayjay ko naktumay. Apay, no isut agbalin nga asawam. Maayatan ka nga rod iti apelyedo na. Anyan tulangan tinagan mo. Ellen Kinkinod. Kasta? Ay, nagalas sa dinggay. Pakanawang manay. Anya? So ano mabalin? Ibagam kang kuhala. Saanan nga umay dito'y balay, ah? Diyak kaya't dayjay nga agbalin amanugang. Kunakbalin. Lalaki din. Anya? Gapula ang iti apelyedo ni Borsyo. Iso ti makagapo no apay asaan akayat ni tatang mo? When friend. Ay, jak amo man iti dayjay nga ama. Nasingpet-met ni Borsyo. Awan makunakken kwa na. Anya? Kuna ni tatang, no kanu ni Borsyo ti agbalin nga asawak, agbalin to kanu nga Ellen Kinkinod ti apelyedo. Ay na, makakatawa ak man. Ngam anya ngay nga rod. Apelyedo laang dayta. Nagalas kanu adenggen. Anya lakit din. Tinapatag-akit na singpat jay tao. Dayta nga ruti kanayon ko nga ibagaken ni tatang. Awan latamat. Saan na kanu akayat nga agbalin amanugang ni Borsyo. Gapu iti kinkinod nga apelyedo na. Apay kumaasaan mo akayat dayjay a Borsyo, no kayat met ni Ellen. Ay, oray kayat na. No kunak ajak kayat. Awan maaramidan na kunak tumat. Anya? Nakalalas tinagan na. Kanya kita Borsyo Kinkinod. No istagbaling asawa ta anak ko. Ellen Kinkinod taon tinagan na. Ay, diyak kayat. Anya kalakit din aya. Katnagan laang mo't dayta. Tinapatag kat nasingpot jay tao. Basta, no kunak ajak kayat. Nagpili ka mo'ten iti agbalin amanugang mo, Manong Hulyo. Sa anak anapilay, ngam tila ang jak kayat, ti apelido na akin kinod. Oray mabaakan ti anak ko, ngam ti makiasawa iti kastin ko na, salbagi day. Ay na, nagmayat betan day tapurmam si Kalandaw.
Uwan nana, mapanak man dita balay da Ellen. Mapan ko man sa rungkaran. Anya, kayat mo asawan, ar-armom ni Ellen. Uwan nana, ngamjak pa'y maibaga no adanamnamak kan kwa na. Ngamin, saan laeng mo't asyak ti agdatdaton kan kwa na. Ha? Malaksid kanyak. At dapat di agnagan kano iti bursyo. Ah, Iso ajak pa'y masigurado nana. Ala, inak pa'y nana. Parang adda ni Ellen dita balay da. Oh, si kamo gayam, Lando. Ay, uwan tata. Naimbag nga oras yo. Ay kay kastamag king ka Nakaumay kamay. Uwan tata. Umay ko kumasarungkaran ni Ellen no adda. Ha? Ay, ni Ellen? Ata! Kasirsirik na laang ijiban niyo. Agdigos ka no kay. Ay kasta ka di. Ala, urayak nga rod tata. Mabit lang. Saludsudeng ka man, Landaw. Abay, agdatdaton ka kade, iti anak ko. Ha? Ay, uwan tata. Kasta ka de. Ipapatim barok. Anyat amam, no sikati kayat niya. Ha? Ay, kwa. Ado, agdatdaton kinkwana. Ada pa di awanan bain, abursyo kinkinod tinagan na. Isun sa dayjay ti kayat ni Ellen. Ngam, diya magkayat. Anya? Nagalas ngamin tinagan na. Diya lamagustuhan. Alangan ki di may. Ano isuda man ti agkatuluyan ket Ellen kinkinod taon tinagan ti anak ko. Ay, diyak laki di kayat. Tata. Isu nga armam ti anak ko lang daw. Aramidam amin akabaalam. Napipiyapay tapilye daw. Nubilang lang. Ngamunday siya, bursyaw. Kinkinod anak alalas. Salbag. Kaslatay lalaki kwalaeng ti sapsapulan na. Nyalaki din. Lando. Pasensya ka lakuman Diyak kayat apasakitan tirik nam. Diyak matla kayat amang namnama ka kanyak. Ha? Awan makunakken ka. Gaputawan mo't nadamag ko asan anasayat nga ugalim. Iso na lang taawan riknakken ka. Anya? Saan ko mangagsaksakit tirik nam kanyak mangkita ka langan iti sabali a babaeng armam. Saan asyak? Ellen. Adda ka din kayan ayat mo? Iso asaan nakakayat? Kasta ka di? Saan nakasta? Awan pa'y kaayan ayat ko, Lando. Kas itinakunak, awan riknakken ka. Nasaysayatan tay ibagak, ngam tay mangnamnama ka iti awan. Apay analpay ti abaga ni Lando apimanaw, Ellen. Ha? Anyat kayat asawan dayjay. Tatang, awan nga rod tirik na kanilandong. Iso nga indiritsukon kenkwana. Anya, kayat mo asawan? Dayjay abursyo kinod ti kaya mo? Iso ana ibagam day takin ni Landong? Anya? Ay nahapaw. Ellen, ibagbagakon king ka. No ni burso ti makatuluyam. Inaldaw ti gubat dito'y balahay kunak tumay. Tatang! He! Jak kayat ni burso apara king ka kunak manan. No di mo kayat nilandaw, ti sabali laangan, ti pangibaw ingam iti panagayat mo. Sana day di aburso, tadak kayat. Anya? Ay lang, bayas. Sumsumgarak tungkal mapanunot ko na yung aborso. Ang lalaki din.
Lakit din aya ti amam, friend. Ay, wen nga ron. Makapasan na ay. Apay ngamin nga iso ti agpili iti lalaki aparakan ka. Day tangarod ti parikot ko italuning. Kayat ko ni Borsyo, gaputan na singpet. Kun nagagad, responsable a lalaki. Tay kunada nga rod, no ay ayatam, ilaban mo. Iso ano ay ayatam ni Borsyo, ilaban mo iti amam. One friend, talaga ada ita ti aramidag. Nasingpet ni Borsyo, komportable ak tunggal iso ti kadwak. Kun nahidumduma ti ragsak amariknak no adda iti abay ko. Basta, saan ko explain? Basta, iso ti kayat ko. Madlagayam. Iso akasaritam ti amam. Ibagam day takan kwa na bareng maawatan na ka. Naimbag nga orasyo, tata. Heh! Awan tinaimbag nga oras no sika ti makikita. Sika, Borsya. Ha? No ti panag ko na, kat anda namnamam iti anak ka, nagpitot ka. Ala, idiritsyo kon ken ka. Saan ka akayat apara iti anak ko, ha? Maawatam, ha? Tata, Iso pang asim. No kayat mo pa iti agbyag iti napaot, Borsyo. Saan ka nagsubsubli pa iti ta? ha? Mangkita ka laangad iti sa baling armam. Saan ati anak ko? Angam, tata. Awanan siya doon pa yung ngam. Ah, Heh! Ulit-ulit ka. No kayat mo pa iti agbyag iti napaot. Saan ka nagparparang kanyak? Agtub-tubo talaga ti sarak no makikita ka! Tatang, apay akas di matantim pagbagayo ka ni Borsyo. Ha? Taapay, saan mo't adakas ng itimbag-bagak ng kuwana? Imbagak lang mo't tagpaisaw. Anya? Ay, unay kayo matan tatang. Saan kumamat akas taa? Ne, apay, anyat kayat mo asawan? Ni Borsyo at talaga ti kayat mo. Ay na, imbaga akong kinkwana nga awan namnaman aking ka. Ken maysa, imbagak pa yan asaan nga agpakpakita ditoy no kayat na pa'y tagbyag itinapaot. Anya lakit din tatang. Kaslamat la animal tinamay anyo kan kuana. Apay, awan aya tirik na namot amasair, gapo itikas dyan ngayong bagbagayo. Nita, isakit na. Ay, basta. Nukunak asaan ko akayat. Saan? Diyak kayat apelido na. Akin kinord. Kenang nang runa ajak kayat kinatao na. Anya? Agtub-tubo ti sarak. Tunggal makitak ti panagrupo na dayjay alalaki. Hey! Ang lalaki ken! Awanan, friend. Ha? Anyat kahit mo asawan? Awanan, saan kun makontak ni Borsyo? Taapay. Nagsukatan iti number. Kan nag-deactivate matan iti Facebook account. Anya? One friend. Idi na minsan ngamin nga may balay, asarong karan na kuma. Pinagsasawan ni tatang iti agkakasakit sa rita. Iso dayjay, saan ba na nagparparik na kanya? Anya? Ay una yun ti amam. Talaga anapudot ti dara na kinibursyo. Day tangarot ti parikot ko ita. Nakasingsingpat dya tao, ngam naaramid na mo na nagsasawan. Uray ko masaan na akayat. Kat kinasarita na kumamot itinasayaat saan nakasta. Amumatan ti amak. Saan ama kasarita itinasayaat, nang runa no may papan kadag iti lalaki ngagdatdaton kanya. Nang runa kini Borsyo.
Anya agapo, pagbabawiyak din naramid ko. Ha? Anya, ay unay kan manong Hulyo. No saan mo akayat jay tao para iti anak mo? Kinasaritam kumamot iti nasayaat. Saan akasta? Anya kasarita kiti nasayaat nga ibagbagamay. No nasayaat ti pan nakisarita, sigurado nga agsubli-subli lat tayo balay. So pinagsasawa ko na. Anya, Imbaga king kwa na, no kayat na pa iti agbyag iti napaot, saan nga umay iti balay? ha? Oh, kita, kit manon alawas asaan ang nagparparang ti loko. Talagang agburburik ti darak no makitkitak. Iso asaanak anak kapagtipay, pinagsasawa ko na. Kahit anya ngay matin ako na ni Ellen iti dayta. Ay kanya pa'y kumangay. Awan na aramidan na. Lalaki din. Uy, aday bagak Anya dayta. Taga dito'y ayan tayo mutlagayan ti kaayan ayat ni Bursyo ita. Ha? Asino? Kan nakaamuam iti dayta. Ni Melissa, jay kabatch tayo ngay. Jay anak ni Nana Piring iji sentro. Anya? Naibagan ni Maria Kanyak, idi na minsan, ang nagkaluganan kami iti tricycle iji ili. Kasta ka di? Kan amom, nakunana pa nga umadanin ti panagkalaysada. Beach wedding ka no. Isu nga ijay Boracay ti venue ti kalaysada. Anya? Talaga gayam abak nang dayjay abursyo kinkinod. Ay, ada bukod na abalay. Ada negosyo na kan ado tilugan na. Pudno dayta, friend. Bak na nga talaga ni Borsyo. Kan kang runaan na. Nasingpet pa'y. Kan responsable ako na. Ay, sayang nga talaga. No saan ko maanapili ti amam, nagswerte ka kumaiti dayjay alalaki. Si ka kumati ikalay sana itan. Ay, sayang! Asino may tinakaamuam iti dayta? Kano iso ti agwarwaras adamag dito'y ayan tayaw manong Hulyaw. Nagswerte talaga dayjay Maria. Baknang ti mangikalay sa kunkwana. Anya? Talaga gayam abak nang dayjay abursyo kinkinaw. Sayang laeng ta saan ani Ellen ti ikalay sana. Ha? Agasaman, ado gayam ti negosyo na. Ado tilugan na. Ada bukod na abalay. Kan ijay pa'y Boracay ti pakaangayan ti kalaysada. Anya? Ay na. Talagang arod nga damabalin na iti biyag no kasta. Pala sana na ibagbaga ni Ellen kanyak abak nang dadya abursyo. Nanya, Kano aya ti aldaw ti kalaysada. day tatijak amaw. Ngamkasla ti kunada kat inton umay abulan. First week kano ti jawn. Kasta ka day. Alaman nga ro tagawid akong. Inak ibaga kini Ellen ako mustain na ni Borsyo. Barang addape tinamna mga agbaliw ti panunot na. What? Sikan tumag nga minanak ko. Payasan mo nga imbagbaga kanyak abak ng gayam ni Borsyo king kinod. Ha? Tatang? No imbagam ko maidi pa'y ladamo, nga dagayam mabalin na itibiyag. Di saan ko kuma pinagsasawan nga urikin kinod tapilido na. Anya? Anak ko, kumusta ang bangkit eh? Awagam, ibagam akasarita nakakanupay ni tatang ko, kunam. Tatang, nabayagan ngawan komunikasyon mi ka ni Borsyo. Manipod idi pinagsasawan niyo. Kan maysa, alangan kit di mat akong di kumusta akan kwa na. Itan nga umadan iti kalaysada ka ni Maria. Yeah. Nakababain mat ano kasta. No saan ko mga minapasig nga kakadakas timbagbagayo idi kan kwa na. Nalapit siya kumatikayan ayat na ita. Basol yung matlaang tatang. Gapo lang amin iti apelyedo na. Kasjay tinararamid yo. Pasensya ka kuman anak ko. Saan ko maingami nga amo abak ng gayam? Sana bale, nordan tumanan ti agdaton king ka. Uray pa'y
kinod tumanan ta apelyido na. Saan ko nga ungtan anak ko? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Nay, nabayagan ka ma at ijinapan ng pipitaw. Wag bakay. Naglayunak man ni balay da Joel kun Hayra. Kitay na. Agkakaimas na kiti makmakanda siya. Anya? Ay, amangan ma at nagita ti ipananda iti naglakwanda iti balay ni Joel. Ay ka nalapit nga isuwa. Awang mag tinaduma pagkapuan ni ti kwartada. Unay mo ten nagita. Talaga adida mau ti pagararamatan da iti kwartada. Gastos da agastos, kat saan pa'y analpas ti balay da. Ay na, jak amaw bakay. Baga amtaw ti anak maw. Kun manugang maw, inton addan totoo may dito balay. Baga amtaw! Unay mo daytan, Hayra. Kas kalagbal na dita. Anya ayat ikat katawam dita. Ay na, ni Madam Minya Apay, anya tikat katawam kini Madam Minya. Ay na, aglakla ko kit din iti palang. Yay, kit anya ko matikakat katawa dita ita. Agbala ka talaga. Ay na, maestra, aglakla ko iti palang. Ay, nasyak da ita, no way. Ay na, saan ka lagam agbala? Ignoranti ka pa'y. Apay, kaputa maestra, saan na mabalay ngaglako iti kayat na? Anya? Iso may, naimbagbay ka na madamin niya at analay ngagdiskartay. At dati sweldo na binulan. Idinto ta siya, awan na pulaos, taday talamang sisim iti pada matao tararamidam. Anya? Iso may, ay na, imbes na tagsipsipot iti biyag ti pada matao tararamidam, ingka di maglako iti mabalin mo nga ilako. Kat, anya kumakay ti ilakok. Awan mo't mula mi anatang nguno prutas ta iso kumati ilakok. Ay, diskartim betul anata. Di ure ilakom aminan, ngadda dita, graman dita kararwam, ngadda mayat amang gatang. Anya? Ay na, baliwam na itang ugali, Mayra. Di na kami ibabay na kakabsat mo, kinta sawam. Anya? Ay na, katkatawaan nakdayam ni Hayra. Taapay ka no, madam. Jak manam mo, gapo siguro ata tila ipopos ko alako. Para kanyak, awan ti nakakatkatawa iti dayta. Bili bakit di kan ka Gapo ta adamot ti sweldom iti binulan. Ngam adulat ta ti raket mo. Ay, no itan arumigrig at titaray ti panagbiag. Saan amabalin nga agsadot-sadot tayo? Sa bagay, ngambay amon ni hayramin niya. Si kan ti mang pasensya kan kwa na. Talaga akas di ti ugali na dayjay nga ipag ko. Ne, awan mo tanti kayo yu apag sungrod, hayra. Awan saan kami mat nga glutluto iti kayo? Anya? Wen. Ay na, nagrigat yag kay kayo. At damat ti burner kan gasol. Di ison, saan pa'y ang umisit dagiti kaldero? Anya? Kati sumat manang. Iso ano saan adita burner di paglutwak? Agara mataklangan ka dagiti di kuryente. Ay, sa bagay mo't kit di Adakwar tayo. Papananangay ti milyon akwar tayo. Ay, wen amanang. Kakaiso na nga da kwartami. Di aramatan.
lakay. Saan gaya man nga aglutluto na hayra iti kayo? Anya? Gapo iti sadot na ah. Adda ka nung nga rod ti kwartada, di aramatin da. Ay, anya lagi di na ya. Talaga sa bali ti kapanunutan na dadya kapsat ko. Ay katbay am alakay, kwartada mo't dayjay. Wala, ngam saan nga itag na nayon kata dati kwartada. Kasano numaibos, at daya tinamnaman na. Kat adda siguro ah. Ay, anya lagi di na ya. Di na amo kailalan ti kwartada. Inton maibos, kasladan to nakakaasi manan. Ay katbaga am ati kapsat mo. Ay, nako. Nalaing una dadya kapsat ko bakit. Di na kayat ti paisuro. Unay ka matan, Joel. Agmay-may sa langarudan ti kaldero tayo, ibarsak mo pa'y laang mat. Awan ti serbi ti ado a kaldero no awan matlaan ti kargana. Ha? Kati sumay. Di tanto pa'y may sa kaldero. Awan tinagyan na. Anyan to laki din no ado. Apay, anyat inararamid mo, tadi ka nagluto. Ha? Alas 6 mat gaya man iti malam. Awan serbi na nga asawa no kastoy laan. Sumangpet ka, ngam awan mo timakan. Sarod bagkit diti kastoy abiyag. Kayo mo't tandi paglutlutuan da hayra lakay. Ay, kat naibos siguro na ti kwartada. Naibos nga tan? Kat no dakkel agat at ti igam da. Ay na, saan nga gnanayon ti kwarta bakit? Itikas jay a kinagastusira ni Aira. Saan nga imposible a maibos ti kwartadan? Ay sayang lang ti kwartada. Dahi tangarod. Hay, mangibabay hindi takapsat ko. Kung di bagay iti, asaan nga aglutot kayo? Ita, ibaga na asayang ti kayo, adi maisungraw. Ti ko na anak iti, awanan ti kwartada, apang sakada iti gasol. Andiyan laki, hindi na ya. Si kakit di mo't lakay. Apay, amom nga rod. Ay na, agpaisulay ta bakit? Kaputan na sa ukanyak nila kay na, nga agawid pa'y kano ije balayda, tamapan agdiskitar iti karanda. Iso asaan nga agsao-sao day dya ahayra. Anya laki din aya. Joel, awanan bagas tayo. Awanan may saang tayo. Ket, iso asinurot nak ditoy? Saan ka mat ngamin nga agawid? Agbirbiro kak nga rod ti pakitang danak ditoy. Kat kasano? Ada ka di may gatang iti bagas? Awan na pulos kwartak. Imbaon ko pa ilang ni nanang ijetersena. Tamapan pa'y umutang. Pilyom jimayat abagas Jay saan anatangkan no makilaban? Anya? Wan, Joel. Ura jay kang inaan abagas. Basta mayat abagas. Ay, piman mo't ni Joel nga anak ta. Apay ka, day. Nakakaasila unay nga agremremedyo iti kananda. Idento tati asawa na. Kasla di na pampanunutan ti kasasaad da. Ay, no amo na ko matinang usaran da iti kwartada day. Saan ko makasto iti panagbiag da ita? Day nga rod lakay. Kahit napanday mutang iti bagas. Kuwan, sapay pinili da, di kang inaan abagas. Apay, masapol din na imas ti bagas da itan. Ay, ammo pay. Di manugang mo manag din ang ibaga dita, siguradaw. Ay na, jak bawatan da dya, manugang mo, bakit? Inyutang na ka, ngam dya pa'y kanginaan ti pinili na. Ay laki din na ya. Hayra, agalisto ka man magagtrabaho. Anya? Kasano nga agtrabaho kat adamat anak ko nga awir ko?
At damod na lang gan tatang anagagat nga gawir. Ipaawir mo kadakwada sa paminsan ha. Ta sumurot ka mo ti garden, tatulungan nila kay mo. Kat mapanak mo ti garden, manong. Ay na, no pa nag-aapit lang mo iti pagalistuam. No pa naglilinay, no pa nagmumula. Kundi bantay kay tarak mo. Anya? Ay na, apay na. Di kaya mabain. Anang iutang kininana suping iti bagas. Ha? Sa pwede kang hinaan ti pinilim. Ay na, mangibabain ka talaga. Inibos mo ti kwarta nila kay mo. Ita, naturod ka mapan agutang, iyayanda. Eh, Makitangdang ka, Hira. Tapno at ti pagbayad mo iti inutang nyo abagas. Tanay, jakon ma-imagine ti kinapuskol ti rupam no ninana suping pailaang tagbayad iti utang nyo. Ay na, Joel anak ko. Di ka kumamot agbalin na paspasurot ah. Nanang, Apay, akasla itultulok mo amin akayat ni bakit mau. saan mo't nanang? Yung talaga akas jeti ugali na. Ay na, di mo itulok ah. Ibaon mo ang aglaba. Aglinis ka naglutaw. Apay, kaan anak na aya. Tapno saan nga aggunay. Nanang, No adda anak, saan amabalen, tikas jay nga aramidan na. Tunggal agawid ditoy, jay cellphone latan, tig igaman na. naadik nga rod iti online games nanang. Si kanti aggunay anak ko. Tano bay am tikas jay nga ugali ti asawam. Awan maun, nakakasikalaan. Lumasapol nga kami ti pagnakman na. Arami da mong bayaw. Ay, kanayon ko matapat patigmaanan manong. Ngam di na magdanggan. Kan may sa. No adda ibagak. Isupay ti adda ganas na nga agungit. Anya? Uwan manong. Di na amo ti paisuro. Awan sir-sirbi ti ibagbagak. Gaputa di na magdanggan. Ay, anyan da dya kabsat ko. Ibagbagakon kan kamanong. No awan lang ti ubing. Kasla kayat ko na panawan. Ay, inayan. Kasla di na pampanunutan ti sitwasyon mi. No siya, nadagsen unay tiriknak. Gaputa na ibus amin na naipundar mi, iti awan kasaskan na. At dapay utang mi. Ngam, awan matikunana at tumulong kanya kamang bayad. Ala, ano sampay ko matikabsat ko bayaw? Sana balay, tadyak sardangan na bagaan. Taureas siya kakabsat na, mababainak unay ni taramid na bayaw. awan ka di ti madmadlaw mo kanyak, manong. Eh, dahil tamot tangad mo anak ang isngisit, ti madmadlaw, hayra. Anya? Kisumay, Unay kamatan, manong. Nakauyaw ka. kay pudno mo't anang isit dita tangad mo. Di ka mo't main inita ni garden tap nung umisit ka. Aba, anya ko matimadlaw ko ngay. Apay, di mo aya madlaw alumuklok magak, manong. Ay na, kita ano maibagay kang katilokmag mo. Anya? Kay isumay, tayo din nakutong ka, kasla kawayan, nagitilupong. Kita maano lumukmag ka. Ang mga kasla kan tong karag adakkel ti tiyan na. Si kamat, manong. Ay na, proud ka pa ilang ang mga iba ka, lumulukmag ka. Lumuklukmag ka at sadot ka magagtrabaho. Idintutan nila kay mo, kumut-kut tong piman, gapo iti pa nag-aburido na itaramid mo. Anya? Uy, madaming niya. Anya ngay man ang tiawit mo. Palang uno sitaw. Ay, ado ah. Apay, gumatang ka kadi Hayra? Ay, saan madaming niya? Abay, di ka kadimabaen, iti day talangam. Nagado, tiawit mo anak kasilupin kas kada naka-eco bag. Ha? Tas lasan ka maestra iti day talangam.
Ay na, kasta talaga ti biyag hayra. Noan niya ti daddo maapagkwartaan, aramidon. Ha? Ngam, apay ka di akasta tila ngam. Kasla di ka nagdigdigos, wano nagdiramos la kuma. Ala, pasensya kan iti na ibagak. Ngam kita ama, kasla ngamin stress ka. Iso akasta siguro ti jar mo. Nasakit tiriknak iti dayjay ahayra. Siyak akanayon tikit kitaan na. Ha? Apay ka di? Nakita nak idi na minsan. Kat makapainsulto dagiti insawsawang na. Talaga akatawaan nak. Gaputa kumkumpurmilat taditan ti ilaklako. Anya? Wen na. Sa bagay. Adayo siguro anapimpintas ti panagbiag na. Gaputa mabiyaglat ta nga uray saan ngagtrabaho. Ay na, no amom la kumamin niya. Adayo anapimpintas ti panagbiag mo ngam iso. Kastaya. Pag ko naamot ngay. Dumngag ka na imbag min niya. Taada ibagakan ka. Tapno maawatam no apay akas jay ti na ibaga. Apo. Talaga akwarta ti aday ti panunot mo niya, Madam Minya. Hayra, anya ka dila unay tinakakatkatawa kanya. Ha? Idi, nagtaltal na aklaang. Gaputa ipagarup ko no adayo anapimpintas ti panagbiag mo ngam iti siya. Ngam si kakit di gayam ti rumbang akatawa. Ha? Naimbag pa'y kanyak Gaputa jak imbaga asayang dagiti kayo apagsungrod. Ngam ti kinapudno na, awan gayam ti paggatang itigasol. Makunak anapipyaak tauray aglaklako aklaeng iti palang sa anak alumuklok mo gapu iti kinasadot. Idinto takumot-kutong ti asawam, gapu iti panagababorido na gapu iti kinasadot ti asawa na. Ha? Kanti may sapay, at dabayad dagiti palang ko akat katawaam. Iso asaan ko nga inyutang ti katugangak iti kanginginaan abagas. Ay na, para maglagayam ti amin, anya laki din. Anya? Malapanawan ka nayra, kat agkuti-kuti ka mangamin, tapno saan ako maro ti panagrigrigat mo iti panagbiag mo. Apay akong disangit ka, Hayra. Manong, napaiso anak kadagiti magpaga ni Madam Minya. Ay, nasaya, ano napaison ka? Kasta una yabain ko, napabain na anak iti husto. Ay, kat nasaya at manun-ano napabainan ka. Unay kamatan, Manong. Abay, kay kayat mo ka di masakit anak. Ay nading ko, sinyalis daytan tapno baliwam tinaalas nga ugalim. Anyan laki di na ya. Di mo ayak maawatan, di kahit kung ipakaawat. Manong, Agbaliw ka nga taitan. Gaputan na bainan ka kadagitimbagbaga ni Madam Minya. Ken karkaro ita, tapinanawan na kan ti asawam. anya, pimanawan ni Joel. Kanya pa nga, pimanawan na. Mapan ka magbiro kiti nasingpit apang isukatan na king ka. Anya. Malalala. Tapno di na ka isukat, agbalbaliw ka nga minan ading ko. Day talaang ti solusyon na. Anya laki, di na yan atoy. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.
Anyang aki din! Apay, asino tinangibaga nga agipalkat da iti tarpulin da iti akulasa kanda iti line up na dito isang wanan ti tersena? Ay na, apay nga agot ka. Intulok mo nga ura agipalkat day ti tarpulin dagiti kandidato dito rubayan ta. So adi ka nga rod agungat-ungat Wan, imanugotak. Ngamjak imbaga nga agraman da kulasa kanda iti kakadwana. Anya? Ay na, ingka-ikatan da kita tarpulin. Tarpulin laang dagiti kurso na dak a kandidato ti maipalkat ditoy. Ay na, agipalkat dagiti kayat dati agipalkat Di mo idalapdan. Kantapnawan mo lang ating makunkunada kang ka. Ay na, basta, nuanya timbagak, iso ti masurot. Anya? Ay wan, sis Laila. Mapan kami man agipalkat iti tarpulin mi. Kadwak dagito'y line up ko. Kastaya. Wan, sister. Kat di na kami liplipatan inton umay nga eleksyon ha. Siya number 5. Number 7 ni Edgar. Kan number 10 mat ni Shane. Ay na, Marjay. Anya tinapampanunot mo? Tanapan ka ki din nagisubmitter iti kandidas eh. Nagturod ka man niya. Ha? Sister Laila? Ay na, ibagbaga akon ken ka, Marjay. Narigat ti mangnamnama iti awan. Iso atap no di ka masakitan. Ika ki di i-withdraw ti kandidasem. Narigat ti mapaay, ibagbaga akon. Nalpasan, sister. Kan talaga akayat ko ti agserbi dito ili tayo. Iso nga impapatik ti nag-file. Sana bali sister. Ibutos dakdagi ti mangayat kanya. Kan maawatak mo dagiti saan amang suporta kanya. Gaputa adda ti right tayo amang pili iti kayat tayo a kandidato. Ay na, wamon, Marjay. Nangatuunay ti arapaap mo. Basta, di mo namnaman ang mga baka. Tama nga numaymay sa laeng ti mangibutos ken ka. Nay, nalabas mo dadya babae. Tila'y bagbaga na mo tingin ka. Ay na, kaarubak da dya mismo. Talaga akas dya ti ugali na da dya. Basta ka day. Ay wan, iso ano arsagid ka. Ay awan talaga amasakitan ka. Kan maupay ka kadagiti pa nagsasauna. Ngam gaputa sanaya kon kan kwa na. Ay na, jakon ingkan ka no. Iso mo laga man, nakarelax kayo day, sumanawa. Ay na wan, talaga akas dya na day ta. Iso nga rod nga ado ti kaapa na dito'y lugar tayo. Malabaya mo. Sana balay, tamo mo, ito ugali na. Wan, talaga asa anak nga apektado kadagiting bagbaga na. Ni, adda tayo magaya man dito'y tersena. Mala, mangirwar ka di iti tarpulin tayo. Tainayon ta kadagiti nakapalkan. Ang mga nuad adda karod na ka. Ay na, saan? Di na basta-basta maikat no naipalkat dagiti tarpulin tayo. Mariid na, di yu ibut-butos deja amarji Ne, apayan maray. Rumbang asuportaran tayo, gaputa kalugaran tayo kat nga ron. Kan may isa, mayat dagiti plano na para iti lugar tayo. Barang dumanon mo't dito'y dagiti proyekto, dagiti gobyerno. Ay na, awan latam mo kun mare. Sa una lang dagita. Kasla na asukaran dagiti sa una. Ngam ti talaga a plano na mangibulsa iti kwarta ti gobyerno. Ay na, di kagsasaw iti kasta mare. Narigat ti kasta. Pudno ti bagbagak mare. Uray pupuutam. Agpapan mare. Amangan numadaksan kay ti daytangar aramidam. Ay na, basta siyak saan ko nga ibutos. Gaputa amok nga isunto ti numero 1 akurakot no agtugaw akas mayora dito'y ili tayo. Ala, di mo unay mare.
Ikaamulatan na itangiwat mo. Ta mga numadaksan ka kung naktumat. Ay, sana ka mabutang mare. Nasaysayatan ti kastoy. Ibagak ti pudno kadagiti kakailyan tayo. Tapno di da maawis kadagiti adu akarina. Ne, nagturod mo da dya ang Margie. Ta nagipalkat da iti tarpulin da dito isang wanan ti tersenak. Kat, anya ko matidakas na. Kano ibagbagak kan kwa na mismo, ajak tupulos ibutos, gaputa saan ko akayat, nga isunto ti agtugaw kas mayura tayo. Gaputa amok nga ibulbol sanan tumala ang ti pundo, dagiti proyekto ang maigaman na. Ay, diya ka mo kang galayla. Kawan, Henry! Inbagak amis mo day taken kwa na. Nangalala namot iti turad na, anangipalkat iti tarpulin na. Sakit iso ti kalalawaan ti tarpulin na ditoy. Siyak, tinangibaga nga agipalkat dalatan dita. Anya? Isakit mo da dya babae. Aguhuray ka man? Shilton anak! Ing ka man baklasan dya tarpulin da dya Marjay? Ay na, di mo suruan ta anak mo iti linuloko. Ay di naklapdan Henry. Shilton! Rumwar ka na! Anya pa ilang ti kukwam dita. Uray saan mon gayam abaklasan. Ing kalangan barsakan di tarpulin na. Kairaman mo muging na tapno maabutan. Tapno inton makita ng tao, mainsultaw iti kastaunay. Ha! Shilton! Ayan mo na ya! Dangdanggan na kaday! Ay na, talagang awan tinasayat nga sursurom dita anak mo. Naimbagla ang tawan ni Shelton dito'y balay. Napani dya balay na apong na. Iso di na mangang dagiti paparamid mo kinkwana. Anya! Uray gayam da dya akulas. Agran kas counselor ti lugar tayo. Ay, Juan. Kat, ibotos mo to, Aha. Anyaga po nga ibutos ko da dya tao. Kat no kasla awan direksyon ti biyag na. What? Oh, pag kunaamat nga'y manang. Kano agkulkulas laang iti unag ti sapin na. Anya? Wen, Berto. Iso adi mo to'y butbutos da dya tao Agraman da dya amarji. Ha? Ay, kano kandidato kidadwa? Ay na, agpanunot ka man iti limpyo, Berto. Sigurado, agbabawi kanto no ibutos mo ida ke mga bakda. Anya? Amom ka de. Intaray day jay amarji ti kwarta ti kumpanya ang nagtrabahuan na. Kat isaw ti innegosyo na. Ay na, manang. Di ka agsasaw iti pamatakas kadagiti kandidato. Apay, napanagnagam aya? Ay na, wang Berto. Dakala pa managnagan dyan negosyo na. Pangalaan na kumangay mo't iti pang kapital na. What? Ne, talaga gaya masuportado kayo kadagita kandidato nga awan turong ti biyagda. Ha? Ni ka di Margie kan kulas ti ibagbagam? Asino pa'y kumangay? Kano tarpulin da mo day ta iggamam? Aywan, mapanmiman ipalkat inton madamdama. Ay na, ibagbagakon kada kayo. Deyo ibutbutos da kita. Nilangan tumas ti ibutos yaw saan ani kulas. Anya? Wen, gaputa sigurado anasayato ti pagbalinan ti ili tayo no iso ti agtugaw kas mayor tayo. Ha? Wen kunam! Mala, iyag mo kinindagi tatarpulin tapagbalinak nga ap-ap tila misaan kaw. Anya? Saan kumamat akasta Layla? Bayan na kami nga agpili iti kayat mi nga ibutos. Kan, saan kumamat akasta at ibagbagam kadagiti di mo kayat a kandidato? Anya? Katuan mait. Ay na, talaga adiyo ammo ti masuruan. Agpada kayo kan ni Berto. Day tala agbirbirto lang ti aramidan na.
Ay, kaslasi ka. Agid-id na ka lang nga talaga. Di kag pampanuno. What? Ay na, ni Sir Tomas to'y lumabas. Mapanda siguro ang kampanya. Ay, un siguro Apay siyak ti damagam nga Ay, hi, Sir Tomas! Your supporter is here! Ibutos kayong tao, yahoo! Nailita pa ng payapay mo bakit? As kala di ubing at damo na ti makakita iti aeroplano. Ay, anya kamatan, Henry. Awan lati amo mga aramiden mo, no di timang kontra kanya. Ay, Nagkatawa pa ilang. Ala, mangantaman kit de. Tainton malpasta amangan, baklasag amin atarpulen dagiti jak kayat a kandidato di tasango ti tersenak. anya laki dinayalayla. Bayampay tanaylawan kit ngarud nga impalkat dan. Jak ngarud ida kayat abutusan. Ay, uray Di namot kahit asawan, agaputa na ipalkat ti tarpulinda dito tersina ta, kat kapilitan abutusam ida. Ay na, basta lakay. Jak kayat a makita ti panagrup-rupa da. Ultimo ladawan da. Anya. Ay na, mapumpunuan ako ni Tidaya Alayla. Apay ka, Tiberto? Binaklas na kitin amin nga impalkat tayo at tarpuli ni Jetersen, na? Ha? Napaidam launay. Kasla ka numat isulan ti Jetersen, na? Ay na, bay amon Berto. Talaga lang aloyal siguro kadagiti kandidato na No awan lang di panunot ko, ipungot-pungot kon. Ay saan Berto? Di mo tutupan. Gaputa saan kayo agpada. Hindi kayo magka-level ako nada. Ay, sa bagay matkadi, Ang basta, saan nga glablabas, gaputa amang ano saan ka makapagtapel, kat ipakita kan kuwana, ti milyon nga stars. What? Ay talag murmuryot akanayon tar aramidam layla. Masyudo tak ngarud amakangkang kadagiti ibagbaga dagiti daduma kandidato. Nonsense maamin na platapormada kuno. Ay, nakarkaro aran sense dagiti bagbagam. Anya? Kati somay. Danggamat ngamin dagiti ibagbagada Karkaro da dya amarjay. Wapay mat ngamin pinampanunot na tinagnayangay Kat no napintas si plano na para iti lugar tayo. Anya pa lang ti kontraam keng kuana ngay. Anya? Apay nga isakit mo da dya amarjay. Wano? Kurso na adam. Ay, kat no mabalin kung mga isukat ka keng kuana kay narabit kung bakit. Napintas ni Marjay. Nasing pa. Saan ama nakiapa? Kan posible ang mga bakas kansilor. Dakgal ton di sweldo na. Oh, saan ka pa? Ha? Anya? Kiti si Umay. Hoy Henry di ka gar-arami di tijak magustuhan. Ure si kamot Di ka arami di tijak magustuhan. No di mo kayat kay sukat kay ti sa balay. Anya? Nasayaat mo, tanaranaan kasi kaababae anang nga tuunay ti purwana. Ha? Apay ka di akas tamot ti bagbagam layla. At da relasyon nyo iti asawa kanya, iso akas taunay ti panangisakit na ken ka. Anya? Kinisumat! Ay napang-asim mo't alayla. Di na kami pagbalinan adakas. Nasingpot ni asawam. Kat di na maarami dayta. Kat no siyang mat. Ay na, adamot ati prinsipyo. Apay ko maatutupak ti adda asawa na. Ay na! Awan ti prinsipyo, nugatel ti may sa babae. Anya? Kati sumat! Iso nga adaywam ti asawa ka, Marje. Lagi-lagi pa, mga ngay-ngayangay ka ita nga eleksyon. Apay, kayat mo kaday nga ibulgar ko ti kinarugit mo? Tapno may santulaang ti butos mo, Ay napang-asim ka di layla. No di na kayat nga ibuto saan laeng. Gaputa karbangam dayta. Kandi ka mat agar aramid iti istorya Aha!
No kayat mo ti makiasawa, saan at ti asawak ti gargaryam? Adama dita ni Berto, iso ti may bagay kan ka, barang saanan nga bakla-bakla. Anya. Talagaan na dagsen unay tirik na nila ila kanya. Ha? Taabay ka no? Kat no pinagsasawan na, ipagarup na pa nga da ka no relasyon mikin nila kay na. Anya? Ay sus! Do di nakakayat nga ibutos saan ko maatila ibagbagan na. Ay, wan nga rod. Uray si ka, iraman na pa yun. Taapay, anya ka ditimbagan na. Saan ko kano atutupan nila kay na? Ngamin, data ti agbagay, barang saan kanton nga agbakla-bakla. Oy no! Talagang agburburak ti darak iti dayja alayla. Ay, di ka unay, Berto. Di mo tutupan. Oh, naumputan ti pasensya kiti dayja babae. Isong agsagana inton masabat ko. Apel di ka makidupong, kadagiti ko kumarem. Awan ti planok a makidupong kadagiti sabali ti paniriganda iti panagbiagda lakay. Anya. Ket isumet, apay kuma a makidupong nga kadakwada, ket kagurak idan, linipat ko idan nakaaruba. Kaputa di da kayat nga ibutos, dagiti manok mo. Awan ti bibiyang ko kadakwada, uray mapukaw ko ida amin agagayem ko, basta saan dagiti kandidato. Agbalakan san Layla. Apay, apa ka po iti politika. Apay, enton malpas ti butos. Amuda ka nga ta, dagiti binutusam. Makibingay ka ayak iti swildo da, tapno makiap-apa ka. Kati so man. Oray po utam, Layla. Kaapam amin na nakarumam. Ngam enton malpas ti panagbubutos, nga ka. Gaputa kaapam amin na nakarumam. Ngam dida kanto amon dagiti binutusam. Malaksit na, no sagay saam nga ipam mo day tabagim. Siyak ni Layla, kat imbutos ka iti pa nagbubutos kung kunam to kadakwada. Ay na, nasumbatan matlangan ti kanayon ko ngay daw dawat. Nga granata kuma, Layla. Apay ka day, si kabakla. Bakla gayam, ha? Mato di barakan ka. Anay ko, Berto. Apay ka diya sinipat na. Bakla kunam kanya, ka? Oh, anya ko matinibiyang mo, ha? Anay ko, Berto. Di na ibungot. Napay nga imbagam nga agbagay kami kini Margie. Hoy! Tapno amom, babae tiriknak. Sa balila ang amin tinaikapat kanya. Pasensya kan, Berto. Ay, bata mo tibuok ko. Naong puti ti pasensya ken ka, Layla. Gaputa tila aramidam. Pinaspasensyaan ka. Ngam tila ibagbagam kanya. Gaputa sa bali ti kayat ko nga ibutos. Ngam itan ta naglablabas ka, ha? Ikan ka iti pagnakmam. Anay ko. Nagsakit pa iti kong tarmaw. Gusto na. Gusto na itan, di mo nang ran ni Mari Layla. Tulungan na, Edna. Ay di kagpatangad na. Ang mga numairaman kay tinangato ang kugtar ko. Anya? Ay na, di nakiraman Hindi na kayo arudan. Ay pare, ingkakitaan ni Mari Layla. Agap apadakin ni Berto. Anya? Wan pare, kinugtaran kan impungot na. Dandanidak pa inraman. Isopin manawa ko na. Ay na, bayamon mare. Tapno agnakem ti asawa. Nakaungat nga tan, adya baklakin ko na. Anya? Ayos lang kan ka nga oray dangran ni Berto? Bayam mare, parang agnakem ti Layla. Tanay, nalabasan ti ugali na. Saanin ang mas spelling? Saan pa yan ang may drawing? Anya?
Tano nga aldawon analpas ti eleksyon. Hanggang apay ngay. Didak matenpagan ano dagiti ko kumarik. Anya? Didak pa yan talyawan dagiti kandidato nga imbutos ko. Ada na sabat ko ije palengke. Saan mo na pumampansin? Gapo nga tatanaaba. Ay na, dahitan ti bagbaking kalayla. Di da kapagan ano dagiti ko kumarim gaputa inapamut ida aminan. Anya? Kati sumat. Abay, nalipata mon, dyan ang kugtarang keng ka ni Berto bakla. Ay na, di mo ipalagi pinre. Nasakit lang arudan tirik na. Gaputa di da kun pagan ano. Uray kasanuti pa ng payapay ko kadakwada no lumabas da di tarubayan. Awan mo, Layla. You lost all your friends. Di da kan pagan ano nga uray kas taunay di panang payapay mo kadakwada. Amangan kit di no, hello kaaway kung kunadaking ka. Anya? Ay na, di ka nga minagbali naman laki apa, bakit? Kaputa sigan dumutlaing ti kakasinton udi na. Agdawat kay ti pamakawan kadagiti nakaapam. Kaputa saan amabalin nga agnanayon akaapam amin akaarubam nang dahil lang sa eleksyon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Wana na, dahi tamo ti imbaga ni pasita kanyak, hindi kalman. Anya? Agasam man, dakkel agatan ti inted ni Sir Armando kadakwada. Ngam saan damot nga inwaras kadagiti tattao. Ay una yun. Saan da nga rod ako ordinator? Ano kasta? No diket ka-ordinator. Anya? Katuan mo. Ka-ordinator da nga agasawa. Imbes nga iwaras da iti tatao. Saan mo taginamgaman da? Dahi nga rod nana. Ngam, bayan da yun. Saan da nga ibaknang, dayjay nga inaramid da. Ay wan, kaano pa'y aya nga dabimak ng gapo iti kasdi nga aramid. Bakit ako ngamawan pa'y napuutak. Anya ti ko namlakay. Mapan ka mangirwar iti motor inton bigat. Wen ko mabakay. Ang aguray ka. Saan nga ta nakadkadlaw no bilang lang? Nganyot kahit mo sa wen. Nakadkadlaw nga minlakay. Agpada tangawan trabaho na. Iso sigurado ang makadlaw dagiti tattao. Adula amin nga amuda puring. Abay, gaputawan trabaho, saan ang makairwar iti motor? Sa bagay matkit di Ala, mapan ka nga rod inton bigat lakay. Wen, talaga ang mapanak bakit? Adamat papanak inton bigat. Ne. Papanam ngay bakit? Inak ag-purchase tamang lukatak manan iti istor ko. Anya? Lakay. Tapno adamamot bambantayang. Ingka mangirwar iti motor, tainak mat gumatang iti lako. Apaw, nakairwar ka magayam iti motor mo paray. Ay, wan pare. Yuro ko naman. Katas ng pagiging ka-ordinator, paray. Coordinator. Anya? Ay, sana nasaya day tanga angaw mo kanyak pare. Ha? Nagbanugag tinggatang ko iti daytoy. Nga ta. Ne. Anya? Kas ka lang mga sasara. Sikakid di mo, pare. Saan ang maag dagiti tattao iti aglawlaw? Anya? Agasem man. No saan kayo siguro nagbalin ka-ordinator? Ay, coordinator. Saan ka ang nakairwar iti motor mo? Ne. Sana wala. Hadayoro na. Ha? Salbag kit di.
Nah. Ure aglinipatan nga kumpadre. Kastagayam ti bagbagama. Anya lagi din. Napaisuan ka ngamin kay. Iso akasta. Agsakit at talaga tinagam mo. Gaputan na sagay. Dito yung baga. Ay, una yan. Yoro. Una. Kitaang man, talagang agsakit tinakam na itiimbagam gaputan na paiswan. Wen nga raw. Nakunana pa nga. Ure aglinipat kami kanong agkumpare. Una yung ngay. Agasam man, nakuna na dayta, gaputa pa nagkunana, kat awanan ti masapul na kan ka. Adun ti kwartada, gapu iti kinaka-ordinator da nga agasawa. Ay, puno na ita. Ado ngaming kwartada kay. Ginamgam da ti kwarta ti politician. Arumbang ko nga iwaras da. Una yun, naadaan da iti motor, kalpasan ti pa nagbobotos, anya laki din. Nagalas pa kasarsarita. Anya lang nga, iti bagat itataw. No saan da nagbalin aka-ordinator. Awan motor da. Anya lagi din. Kasta talaga. Kan may isa, ado ti tattao amakam mo, nga adda ti dakkel agatad asaan da nga inwaras. Iso asaan anakaskas daaw, akasta ti ibaga ti tattao. Ay na, apaw! Ay! Ukis ti saba, bigbigat ngam naglaaw ka bakla. At daw may ko imaritiskin ka. Kat, ibagampay nga umuna sakbay kang agkatawa, tapno aggidan tang agkatawa. Anya lakit din. At daman iti karuba tayo ang naglukat iti store. Coordinator ko naman. Anyat kahit mo asawan, nang lukat manan ni Puring iti store na? Gatuan, no nilakay nagat ng irwar iti euro a motor, nang lukat mo ni Puring iti tersena na. Ay, upo na yan. Anya laki din maray. Agasam man, agpadpada da nga agasawa nga awan trabaho na ngamnay. Nakailukat da na iti tersena da, kan nakairwar da pa iti motor da. Pau? Agasa mo talaga. Ay, manmano ti kasta tatawan niya. Awan trabaho da. Yung kalpasan ti pa nagbubutos. Kat nagmilagro ti biyag na. Ay, anya laki din. Kunakmanin. No kasta, adda nga rodan ti kakompetensyak at tersena ita. At na talaga nana. Naglukatan ni Puring ko naman. Agasam man. Nakaskasdawan niya nana. Kalpasan lang ti pa nagbubotos. Naadanda iti motor. Kan nang lukat da pa yan iti tersena da. Kas iti nakunak idin. Bakit akon, ngem awan pa'y tinapuutak abimmak nang gapu iti kastang aramid da. Ay, true. Totoo yan. At daman siguro ti bumaknang. Ngem, apagdarikmat laeng. Hun, mapadasan damot tinanam ay abiyag. Ngem, saan amabayag? Apagdarikmat ko nam anya laki din. Anya lakit din, aka-ordinator dagita. Naimbag ka pa'y kumare, na ilukat man ng titirsenam. Ayun anya lakit din. Mare, nangalaam ngay itinagpuunam, kan nangalaan nyo ngay itingkatang nyo itimotoryo. Ne, kasla ka ba't imbestigador? Apay, masapul pa'y asaludsudam dagita. Anya kumatibibiyang mo ngay. Ne, apay nga, akilat mo na nagungat ka. Agdamdamag aklaang, si kakit di man. Anya? Siguro, nagtaod ngamin iti kinaka-ordinatoryo dayta. Ay este, kinako-ordinatoryo. Tapno na pimpintas adenggan. Anya? Hoy, si kabakla! Saan man atila umay mo ibagbaga dito iti senak?
No saan ka gumatang? Pumanaw kan! Uy, napaisuan. Iswa kastaw na pungtot na. Wen ko nang gaminan Agasi manday ta. Biglang yaman. Kalpasan ti pa nagbubutos. Anya laki din kunak manin. Awanan kay tibain. Uray aglin ni patan nga kumare. Pumanaw kan! Anya? Apay akas ti umay ibagbaga dahi abakla. Ay, kunak tumat nga minken kalakay. Inuray ta kumaan na palabas ti mano abulan. Sakbay anang yerwar ka iti motor. Kan sakbayak anang lukat mat iti tersena. Ha? Apay ano ko namday ta? Apay, saan mo ka di amadlaw? Amin at tao dito'y lugar tayo. Ibagada ang nagtaod kanu iti kinaka-ordinator ti amin. Ha? Imbag kumano coordinator kunada. Ngam saan mat? Ka-ordinator kano. Nakaala-alas adenggan. Ay, kinapudno na bakit? Mababay na katalagan kadagiti tao. Namanyangay nga rod. Maumadan tula ka di. Ay, kanon tupay ang mapasamak day talakay. Amin mo't langan a tao ang masabat ko, kasta ti bagada. Ka-ordinator ka no. Ay na, nakababain adenggan lakay. Kunak ama panak gumatang iti tersena ni Mari Puring. Ngam kanahin mo't anak kasira. Aywan mare, urisyak. Mano na daras ako nakamapana gumatang ijay. Ngam awan, kanayon anak kasera. Apay nga ta. Imposible mat ano awanan tila ko na. Ay, imposible ang mapasamak dahi tamare. Amumatan, at doon ti kwarta ni Puring. Sika ka talaga. Katuan mo, ka-ordinator ko naman. Ha? Tapadasak man manan ti mapan iti tersena na inton madamdama. Bareng manglukatan. Makadlawak man ba kay? Kasla saan ka mo namang luklukat dito tersenan? Saan na talaga lakay? Ne, taapay. Kasanumat ngamin. Amin matan nga umay gumatang. Nagmaditikan tiyaw da. Anya? Wan lakay. Nagalas ti tiyaw da. Aging gamap lang tilapayag ko. Diyak malapdan ti pungtot ko. Mabugkawak ida. Ay, una yun aya. Katuray matsika. Kasla nabayagan asan mo nga inruror ti motor mo. Magmag na kamot numapan ka iti sentro. Kaslakas tamad lang arod bakit? Nagalas ti kantyaw ti tattao kanya. Ibagada ano sa anak kano anagbalin a ka-ordinator. Sa anak ka motor. Anya, Uy, iso kasayaatan laangan nga aramidag. Saan kun nga iruruar? Nadlaw ko madladay ta. Saan ko na napalabas ni Bertay nga usar na ti motor na. Ha? Kasta aya? Kitway. Manumit tin alawas atong gal lumabas kit magmag na. Ne, apay nga ingatan. Uray nga minti tersena ni Puring kat saan matan nga agluklukat. Kasta ka day. Wan, iso nga rod amas daaw kami no apay. Manon adaras ako nakamapanak gumatang ijay. Ngam kanahin mo't anak kasira. Siguro, mabainda iti sao ti tattao. Ha? Mabainda ko nak, taamin na tattao dito yung lugar tayo. Ti panagkita da kadakwada, ka-ordinator. Dayta nga rod kat. Naadaan da nga agpaiso iti negosyo kun motor. Ngam saan mo't nga agsardang ti sao ti tattao. Ngam sa bagay, pudno mo't ngamin. Basol damot lang nga. Imbis ngamin nga iwaras da iti tattao. Saan magtaginamgaman da?
Saan namang luklok at ititersena na. Plus, saan na rumrumwar mare. Ha? Katuan, amok ano anyat makagapo. Nakaamamanan. Siyak pa yung maritis mat. Awan ti makaligtas kanyak. Amin maamuak. Iso akanayon ang anak kasira ti tersena na gaputa mabain matla kadagiti tao. Anya? Wen mare, amin nga min amapan gumatang iti tersena da. Ket ibagada ka no, asaan daan na adan iti negosyo. No, saan ang nagbalin aka-ordinator. Idinapan apa nagkakampanya. Ay, una yan. Ay, nakababain laki tiday ta apakasarsaritaan. Ay wen ang. Kan isugayam asaanan nga irurwa riberting jay motor da. Kaputa mapain mudlaeng kadagiti tao. Daytan, awan mo't laang ti sirbina kunakmanin. Aywan. Ayan niya lakit din kunakmanin. Awan serbina talaga. Iti kaano man, sana maikat daytay ti panunot iti tao. Dayta nga ro di ibagbagak ide. Apag darikmat anam ay itibiyag. Hay, anya lakit din kunakmanin. Naadaan dangag paiso iti motor ka negosyo. Ngam, mababain damat lang arod ita. Kat isumot, mabainda talaga. Nang runa kat adun ti makaam mo iti inaramid da. Asaan apa nang iwaras iti rumbang ko mga iwaras da. Una yan. Insukat dati dayaw da iti kwarta. Adal day takada tayo amin. Nga awan serbi ti pangbiitan anam ay itibiyag. No ti kasukat na kadayaw. Wala na. Isuada kayo, no adan tumot ti politician ang mga lakada kayo a coordinator. Amuyo kuman ter aramiden nyo. Saan yung aramiden ti saan arumbang? Ay na! Ay! Kunaklakit din o asinukan. Si kamagayang puring. Ha! Anya? Dahil paglakit din. Ta saan natin nagdeto'y kifay ko? Kapoy ti pan nakakigtot ko. Sika talaga. Kapoy ti kinabayag mo asan arim-rimwari di balayo. Pimo daw ka mangaminan. Ay, dayta ka man ako nakon. Manuadara sa nagsubli-subli aki jay newly open na tersenam. Ngam kalayon mat anak los. Kat adu matitirsena mabalin mo paggatangan. Apay ngamin amasapul nga jitersenak, ah? Kat iso nga rudi kayat ko, tamaramanak met ati purchase ang nagtaod iti kinaka-ordinator. Anya? Aging ka di ita? Kat kastalat at ibagbagam kanyak si kabakla? Yung katpud man, san aya? Salbag kakit de! Di ta ka man laang. Ale, nasagid man ng tidalem na ni Pureng. Agung ungat manan. Kasalumot ngamin asaan ang makapungtot kan ka. Tunggal masabat mo, kanayon mo mat nga asaran. Ay. Nagmayat nga rod nga sasaran. Nagbiita bumara ti ulo na sika. Nakadkadlaw agiltida iti aramid da. Ay, bay amon mare. Saan mo nga ibagbaga mananday ta, no bilang man tamasabat mo tumanan. Ay, saan? Ulit, tukit di manan ang. Ka-ordinator, akila at anadan iti negosyo kin motor ko naktumanan. Sutil kamot ngamin. Sana pa ng sutil. Ibagbagak lang di pudno. Ang laki din, kunakmanin. Ne, kunak manunapan kagimatang iti si daan, bakit? Sana ko na nagtuloy lakay. Tabay. Kasanumat ngamin. Karuruar ko lang dito'y balay. Ngam amin lata ang masabat ko.
coordinator ti bagbagada. Ha? Ay na, nagmadi adengdengan. Anya? Diyak kaya na talaga ti rumor dito'y balay lakay. Ay, apo. Manun abulan tinapalabas manipod nalpas ti eleksyon. Ngam di matla sumardengan tingiwat ti tattaon. Sumardang ayang amin bakit? Saan? No adan tumanan mga lakadata coordinator. Panghasim lakay. Santan nga aramidan ti kas iti inaramid ta. Marunawak iti bain. Manyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.